Idngan di tamang, om di tanak, om di spiritu tabitua. I gracia di Tuhan Yesus Kristus datakaw, om iko ginabahan ni kiningan, om iko pisan di spiritu tabitua. Miyampay no di Jesus sa biyabi. Miyampay sunuan. Tapi na iko ngabi, kana mga kun dodoso ngabi datakaw, popoton da na di datakaw sandi do mamalamay di katapatan tahom lati tabitua. Mga kunso, day di kiningan tabakas, day Yesu oy tapinay ngabi. Do nakapamidaw so koso, id pamusaban ngabi ko, amid pos ngabi ko, inunu inayman ko, amidunu iaw kunangasan damimang. Maza dohasa ko, maza dohasa ko, maza dohasa ko tagasokoso. Itinapoki, damakinsian so di Mary. Iopitwa painti hambus hahangay. Sa biyabi ditasan om sang tingabi. Om Yesu tapinay ngabi. Da sumambayang mantok dago. Dahil di Tuhan kiningan datakaw. Kikosyanan na dadi datakaw kiningan tabakas. Mamohyong dadoso ngabi datakaw. O magabi datakaw dahil kapos zon sa lajul. Amen. Tuhan kosyanay no. Tuhan kasihanay no. Kristus kosyanay no. Kristus kasihanay no. Tuhan kosyanay no. Tuhan kasihanay no. Kano sumambayang. Oy kiningan i maza di tanak no. Minanuidong da babang sa lajul no. Muntok sa biabitinaw. Panak no do tuhun ngabi no. Mikot na da do munay mo di kagingahan poimpon no di mononobus di ho. Do napodsu do hobi podi do it sinikit babang disido. Padimpot na da isyo do kabuntugan sohi hinay. Mazadi Tuhan Jesus Kristus sa tanak no. Imamama si amamolinta miyampay diyaw. Ili kapisan de Espiritu tabitua. Kiningan montok sohi hinay. Aiso papupuson. Amen. Pembesan manta disuat koiso di Santi John. Guminavo toko, tuguhu ikinengan do guminavo do toko. Isay nopo imobos do guminavo do dikinengan, o mabazatan i ditopinay daw, nga mamumudut i. Tuhun ikiaw guminavo ditopinay daw, yo kito daw nopo nga, aw kano guminavo di kinengan. Iaw daw insan ko kito. Dadi itino iponu inakatak di sido do toko. Do isay nopo iguminavo di kinengan. Nga mo sitinogi do guminavo di topinay daw. Isay nopo i otumbazan do i Jesus nopo nga i Kristus nga nanak di kinengan. Om isay no po guminavo, ditama iminaganak di sido, nga guminavo itanak di anakon di sido. Kanu toko tumantu, do guminavo toko di tanak ngavi di kinengan. Nung guminavo toko di kinengan sendi, om mimang do nunu ipinunuan di sido de toko. Itino inunu iguminavo di kinengan, mimozo di ponungavi di sido, om ponungavi di sido, nopo nga au i osusa.
tu isay no po inanak di knengan nga nakapagaha no di pamagunan. Itino ikahantasan do di pamagunan katubazan do toko. Ibos di Tuhan. Sabi-abi tinaw, humop may idumanganu oy Tuhan. Oy kinengan, patako iko pambisalaanu doy dilaja, doy tanak kusay do laja o katuhidanu. Do mamisalano da isido dituhun no ngavi do di katuhidan om di tanga sampit nu do kamamisalaan ko tunod. Mantat kaundasan temposizon may disido i komposizon ngavi dioho do disido no po nga apagon iza dioho. Sumambayang may iziho, montok disido, miyampay autumod o mangazo disido do sa ngangadaw. Azo no da selajur o ngan disido, katan miyaga ditadaw. Patitikit sukutinaw, do azo may disido, sabi abitinaw, mangazo di ngandaw. Sabi tinaw, humop may itsbangan mo, oy Tuhan. Profeta tindaman ako ang buhay po nga mundo toko. Natambuhoy di kinoyngan, ituhun nga vidaw. I Tuhan miyampay Diyoso, pambasan mentadi abal tabasi tabitwa sinuat dilu. Miyampay di kuasa di Espiritu Idisido, guminuhi i Jesus dari Galilee. Ngan tabasi disido tuminongkop di kakampungan ngavi. Binongya isido do sinagog ngavi dihop. Patitikid tuhun minangazo disido. Nakoykot isido do Nazara i kinogozon disido. Minugad sumuang dari di sinagog do ontok di tadaw sabat. Miaga di kaubasanan disido. Ningkakat isido do membasa. Pinatunoy diho disido i hiningkuman suat di profeta Isaiah. Bahado na po disido i hiningkuman suat nga nakita disido i hibang idnambo i point suat do nakatak day dagop i Espiritu di Tuhan tunoman zo disido. Nakapapogad disido dagop do magabit di abal tabasi doy di tengah sampit do papabal do kahapasan do papabal do kapahapasan doy sangin talungku do kakito bago i nangaboho do papahapas di nangapadunsong na padsakan do papabal di taon do kanangan di Tuhan. Dadihing kumono disido i hiningkuman suat pinatak i papaguhi day di mananakaday ikaw no. Sabi abi i di sinagog do
Pangintong na po di sida. Tadi tuminimpo ni sida da mabos da di ho da. Masa tuhukon da tadaw baino. Iti nakaswat da masa ko panogi makinongaw. Sa biyabi di ho da pinakatapot di sida. Pinapakatapot di sida nungay mazan isi ho di bos tanga basi i minikot mantad munong ngabi daw. Iabal tabasi di Tuhan. Nasaan dia Tuhan sa Jesus Kristus. Tapi na ikong ngabi, abal tabasi inongaw takaw na tanawbay no. Kapasadian da takaw da makinangaw, abal tabasi tadaw minggu di timikot, kinapod suwan di Tuhan. Nadi man takaw pamusaban da takaw da tanawbay no diti. Ngaw takaw Jesus da minambasa isido di hiningkuman suat. Nakatak day dago Espiritu di Tuhan. Tunaw man so di sido. Nakapapawgan isido dago da magabit ti abal tabasi. Da di tanga sampit. Da papabal da kapahapasan sa dahil sangin talungku. Da kakita bago di nga bahaw. Da papahapas di nga kadunsong na padsakan. Da papabal ito da kanangan di Tuhan. O kita takaw dayti, kapanampuanan di Jesus, hapas po kinapodsuan di sido. Dadi ano respond di tuhon ngabi, di doyho miyampay di sido do sangingaw. Sa gabi di ho, inongaw takaw idabal tabasi di tino, pinapakatapot di sido, nangoy mazan ngabi isi ho, di bos tanga basi, pinabos di sido. Dadi mantok na takaw da pinay kong ngabi. Pimanan takaw, kapanampuanan di Jesus diti, kapabalan di sido, kapanampuanan di sido. Isa kamazan da challenge, mantok na takaw. Nung intangan takaw, pasusan na takaw. Mika di Jesus sandi, kapabalan di sido, tinimpunan, tuhon ngabi di sida, minanay mo da sida. Ang umanta ko obya, mambasa di tiya patab kaapat. Tawi na pwede nga, tuhon ngabi di sida, aw minanay mo di sida nagi. Nadi, may gani kamazon ko di tino, challenge mantok na takaw. Katimpunan da takaw, mungkin na praising takaw. Kongaw takaw, yabal abasi. Onsikaw takaw. Manay mo takaw. May gani ka babago, tayo ka timpo da babay na diti. Christmas. Pasadiaan takaw, o crib. Nagi man takaw ginghay. Hamin da takaw. Humazaw takaw. Mamasan takaw. Katapi, tapinay ko nga bi. Ingko kay man da takaw. Kano takaw nang ko da manuhok, tayo papapanaw. Ano iboson, da takaw, ano ikay man da takaw. Dadi, kumazon na, okon ko na pa say baw, tayo sa fest nga, kapanaw, tayo katihambos na gida, ano, mangan da takaw, iboson da takaw. Miga di Jesus, sandi, kapanampuanan di sida. Pinapayho, pinapabal di sida, kapabalan, daw kapanampuanan di sida sandi. Dadi, miga di, ongaw takaw nagiit, pambasan kaysa. Manay mo, kamazan na, tumbasan takaw di Jesus. Guminaba takaw di Jesus. Miga di, kapabalan di Sancti John, pambasan kaysa di tino. Dadi, nung guminawat ako, di kiningan sandi, mimang da nuno pinunuan di sinadat ako. Itino, unsob di Sancti John, umadat ako. Dari kanonohid,
misa tabi tua diti pamusa ba ito ko habin ako sa id kapasusan na ko ano na po iabasan na ko katan teko kabuhingkangan deho i Jesus nga auto ko kopyuman sa mono o kinaman teko kakinam to ko nagido at tagakan do kahansanan nga ano ka di Jesus kumana to ko miyampay di sido tamay mo do to ko kanon na tayo mo to ko isido daid ay karistia tabi to aditi iso i manifestation teko epiphany kumana to ko mazano di ay karistia diti dadi kano tayo mo to ko i Jesus. Azo ko na Tuhan kiningan dosa biya bibinangon tumasa na kabosyan no nakotay mo si koy dilo titakon sa diyaw. Tubadita na kaladya dahongon nga bidatinaw tuhon dumandimay iti montok dagay di loti do kaposison. Azo ko na Tuhan kiningan dosa biya bibinangon tumasa na kabosyan no nakotay mo si koy dihing anggur takon sa diyaw. Tubadi kubas anggur kaladya dahongon nga bidatinaw tuhon dumadimay iti ditinumon do kasundubanan sa imang sambayang o itapinay ngabi, nakahubukan ko dia sungabi. At tayo mo na dali di kiningan, itama tabakas. Tayo mo o kahubukan sa oy Tuhan, itombo do obit do kopyahanan tabantog do masa do manak do nunui nakatak no ombos yun sa Canada do munay mo do isyaw no sondi no koso masa di Kristus Tuhan sa Amen. Ituhan miyampay di Yesu o miyampay sulubano poin sabato o ginabong api di Yesu poin sabato sa itingawi
manak do kapanong katahuadan ngabi dari Tuhan kiningan do toko. Totoo tapot do katunod otuhid iti kalajasa kapamasisan sa. Tamoy mo inabono po da manak diyaw do kapanong katahuadan ngabi oy Tuhan tama tabitwa kiningan tafakas koso aiso kapupuson. Tu tanaw bay no kapapointahan ko di kapantangan katapatan ta lati do kapamasusan di Kristus sabagi babang montok di tinaw ngabi ontok minintahang isido id kodo do wasa miho patay dina di sikay diaw do bagong maza di kabontugan do kodo do daw au miho apatay omingkan no miampay tasab ngabi huguan ngabi tasab miampay tikon lajang ngabi pamalintan ngabi miampay sabi di magigison ngabi id surga kuasa ngabi da surga umazaw si koy di hazaw kapasan do kabontugan no miampay aiso kapupuson mga zaw si koy Pato tapot abitwa ka oy Tuhan, itawud do sa biyabi kabituhan, itinapogi, do di zona do abitwa ititak ngabi, sumambayang sikoy. Maza do papasondot di spiritu no do ditingabi, miagam buhabaw umato. Moy do ada di daha itingabi do mentok dagay, di tinan omza di Tuhan Jesus Kristus sa. Ontok ditimpu dan iman patabuso sido nasaga ko sa suminuang dahil ko undasan daw. Minaganoy sila do loti minanak daw kapanong katahwadan ngabi. Minangakib di pinapatak di makikiiya ngabi daw mos bos. Onuwo iti sabiabi ko pangakan na diti. Tu itino itinan ko ipatakon may montok Diyoso. Idlahan megadi ontok na pongo imakan min susadop. Nano di sino isasaban insan po da minanak daw kapanong katahwadan ngabi. Pinatak di sino ide di makikiiya ngabi daw mos bos. Onuwo iti sabiabi ko panginom naman taditi. Tuiti na isasaban di zako. Iza di batos kababago ay sa kapupusan ipatunguan may montok Diyosu montok tagumo. Montok di kapahiyangan dadaw sa ngabi. May na iti daid kandaman dago. Ikatapatan tahom lati da katumbasan. Itinapogi do masos kay mamalamay di kandaman di kinapatazon kinatungagan daw. Patakon sa diyaw, oy Tuhan, ilaw ti da kapasizon, mi sasaban da kapamasizan. Manak do kapanong katahwadan ngabi do nigitan si kay diyaw. Do kapadan de dubangan mo manampuan de diyaw. Ahudok ko sa isikoy do sumambayang, do magi de ditinanom sa di Kristus. Timong skenadadid iso, maza di spiritu tabitwa. Anda mo, oy Tuhan Ecclesia no, paintongkop id patatongkop di pamagunan. Amabita na sa sido di kapanuan da tahwad sa kaday. Sangbian miyampay Francis Pope Dagay, John Bishop Dagay,
sa viabi di fado ngabi. Onda mo nagi tapi na ngabi dagay ngokodop di kahansanan di katungagan sa viabi napatay kwestiyonan no. Tay mo na isiho din inavaw de vos no. Kwestiyon ay dagay sa viabi sumambayang sikoy. Miyampay di hahangay tabitwa Mary tinalikiningan. Sancti Joseph Sabado Sidong, miyampay di apostol tong bitwa, sa viabi sancti nakpaponsiko diawid pa on pusti umulan ngabi. Kanus Canada di kaposyan, dumadi da sampi tumungkos ngabi di kaposisyon sa lajul. O mga so, o mambantog diyaw. Masa di tanakno, Jesus Christus. Maza disido miyampay disido disido kiningan tama tabakas idi kapisan di espiritu tapitwa sa biyabi kabuntugan kapantangan nga diyaw no montok sa hihinay ayso kapupuson. Amen. Dadi panu di mamama si noog maza na kapangyaan pa yung kiningan patama sikoy dumabos. Tama sa surga, kabituan ang ano, mikot o kumalintang, isab no, manda itana, miyaga da ingkana da surga. Apadagay katadaw diti, lauti sa tasasanga daw. Ang kahyango sikoy dohasa ngabidagay. Niya gadagay na kapohyong di santap mamuhasa umavan dagay. Adat sikoy, dito day kaim basatan, pagkabaso sikoy no, mantad talat. Pagkabaso sikoy, ay Tuhan, sumambayang sikoy, dumantad po titikid talat. Katahuad no, dumanak, da pibabasan, itadaw nga bidagay. Do mazadi sa kaday do kosyanan do. Pagkabas ka na dato mo'y mo dumantad doso, ang paintampasi mantad sa biyabi kasusan kinabo. Dumaso sikoy, poingandad di kahansanan no bituhan, di kaikatan di mamamasiza. Jesus Christus. Duri kapulitan, kuasa, kawantan, matilaw, kapapay na ikom sa hinay. Oy Tuhan Jesus Christus, iminobos na di apostol nga bino. Pibabasan timponon ko Diyoso. Pibabasan ko takon ko Diyoso. Kada intong day dosong nga bidagay. Nga day di katumbasan di iglesia no. Katahuad no damanak dasido da pibabasan pisan katanudan miyampay hisab no. Imamama siya mamalinta montok sa hihinay ayso kapupuson. Ipibabasan di Tuhan miyampay Diyoso tamoy mo. Kana magitata di tanda do pibabasan. Oy domba di kinaringan, menghidup kedoso nabi di pemangkunan, kosianay regay. Oy domba di kiningan, menghidup kedoso nabi di pemangkunan, kosianay regay. Oy domba di kiningan, menghidup kedoso nabi di pemangkunan, onway sikoy o pibabasan. Intangay idong para kiningan, intangay sido mangidu di doso ngabi di pamagunan. Obituan no, santop oho dedi makan min sesedap di domba. Oi Tuhan, mau semi padanda patut pada semusuti tapu. Natosan ako ibos, mengasan may kadudo.
Itinanom sa di Kristus, ang kabit at toko day kaposison sa lajul.
Kano sumambayang panak no sumambayang sikoy oy kiningan tabakas koso do maza di kuasa di tapatan tengah homla di tabing tong bitwa menay mo koso na da do otogok o kaposisyon sa maza di Kristus Tuhan sa mingkakat sikoy idumbangan no Espiritu tapitwa Mimong miso id nga no, isyaw no ikano, nanon tudok dagay. Deriso o ginabo sa dahamin no. Sikoy lilahan, masiti ugadon sa. Tudokay sikoy dagkumusa di. Mungkang sikoy, mamido so. Kada sikoy, kahogoso doon tingaw. Kada kahogoso, kaboswanan, gabit dagay, dahil lahan di aw katunod. To'y pihi sandi nga hung do ko'y man sa. Idpisan dagay, yung si kay diyaw, mo'y dakano si ko'y mamanaw. Santanudan, pakasan dahil kapasison sa ladyol. Aw kansaw, mantad lahan katapatan. Anui katunod. Sa biyabi iti, pagyanon sa diyaw, imaso kumaladya, sa biyabi tampat, timpu, idipisan, ditama, ditana, sa hihinay, ayso, kapupuson. Amen. Ituhan, miyampay Diyoso, ibalakat ikiningan tabakas koso, itama, Omitana, Om di Espiritu tapitwa, sumundat na daday Diyosu, Om tumimpon, miyampay Diyosu, sohi inay. Ugad no, Om pabalono, iyabal tabasi, di Tuhan.